ya sam ne taxi drivers for wa na ye nua ba ko ika ko chine kunu na am ya wura ko sam ne die bi chi aboye nti ma busia nyina ya akọ na bo fe so south wa dia ene na kwa wo pesa ka chire ba sira so mo mfama no sama ya delegate na me fa ya ta no abon ba original ya yi ma fi mu die o mo ntoma na kwa no meboa ye na doctor si ya ka wo mo mpene kura bo nya ya nya atwom adokuro ma ne ya ndisi fo asin se ya nya ma mpani da Dramani Mahama esram se ja tama ne be Ghana fo so na wi afi nyina anya den ya tinima du so be wi afi ya den en na ya ka ya bia ya ba ye ni ya to kwa ba ye Dr. Bam ya se e wo msa wo chiran di aba e ya kuta na anya ma no mo fa gugu akoma e de na ndisi fo ka ndisi fo mpane kura dia mi sa Ghana fo ne se ya ni nta na Fred Kechi aba e ya adwuma na ndisi fo se nsanko fo mumra na ne wo an ya ba wo sense o mo mpani da do mama ana o man mu ya di obaka no kura o ka tira ye se wo yo gan influence ro bia wadi god kwa ye ko tare ma ya Ashanti ma nye fe na so suru gini buku ba ya no ya kwa nyina ye nim se wo kwa kono no mu ya Ashanti a kwa ya 20 traffic ya wo kire ye ya sira na do dan kwa ku fo do te la bi ya ja to mi ya ba ma ya o man ni a won to na di fo de ponya ya nya atwumti ya nyi oni from so doctor na do aseme ma mo piafo ate me da se nyame hira papa media si medina tem me udi no na me atem anyam yo me du ma me atem na ma me wo se medina tem because wo ya kwasia panyin na wo so ya be ma don't try sir obesuma obi say call us about it eya na wa ba fru bra eya fru sham Ghana kwasia woni twasiri na bra me se wa hu mu na kufu ado bia no me ni aba doje na wasi is okay me ba cha mo fa chan this guy we need to stop them kwasia bia no fa kam na nobody dey kufu atem na mo kwa mo ka sem na me nkurasefo na ye na betuna ye nkurasese ne bi mutie MVP ni bia soma me ma soma me ho because me Ghana ni mu chimi do obi asoma adwempan ni soma me adwempan ma ho so Kenya sasem adwempan ni Kenya sasem echi para ko ni atise Jonas kwasia da ba no se echi para ko didi akufo atem echi para ko Ghana yetimi friend interview o TV station so yetimi friend interview o radio station so because the guy is smart kwasia what you want person obeji fame o person obeji fame about the king of universe am you chimfo na me sorry you know anyway asia kwa am you mimi dia me se wa wajimi medu ma me atem because nyina yankra bone chale fi nkra bone mu na nyina o ena nyame adom ke yesesa akra it is also wajimi a sanse lu on ye ka chewa ye no ma asia kwa am you kwasia se wo ya video no kwasia bi gire che wo ye aduane ma no kwasia bi gire che ye aduane ma ni ti aduane no kodi na wajaro wajimi na wajimi che social media for no obi si calm down Isaac Debra aduane na akwade kodi no ojina on wo ye video no na na akwa bi he ya bomitin me ma bodin don't tell ultimi mo bi because ye guys no chale me chese me wo me nya gentro chale me o pa afro kroma buso mu me ya mu fi and so still kroma na bo brasin kwasia fo bi o meka sa kire no me ma bo brasin wo mu kwasia I'm serious eju abua o pa afro Ghana ni bi wo kroma busa me no wasem obeka chosa call the bobra akoi hey don't go there because the thing is chale we are the youth but we are smart chale ye nya kwasia fo chale obo wotam ye wi Ghana ni sika ne dia toka ye wi Ghana ni sika ne dia akasem chale ye ya adwumaden ye free street ne dia toka atwi kwasia woto wogigi Ghana fo sika wo wi ya kwasia wo betan social media aba ye ho gaga dan turu akaga shege dan turuwa shege banza shege ya kwasia kwa durma kagani enduruwa akwa wa mama yiti o adia kwasia pa ina dia mfese Ghana kwasia uti Ghana na Ghana fese ada no afa kam na anya video ni dim ko fatem uti Ghana na sana uko Dubai no ada no afa video any be president na no ote so atem uchimi se ade uchimi se ta abuafunu abetra so be stop MPP voice mesimi MPP ni entidi ai opa onso osro ntimi ka so yan this ni but you guys are fighting for NDC. Chale, don't give a damn to yourself. Kwasia, adwempan na MPP ni bia mo ne pa o.
but abranche no o kan okra because na Akufo-Addo se woni nyansa na Akufo-Addo abobra be president kwasia wo man kwasia fo no ko free education wo man chimi fo no kwasia se ka boko secondary school a wo betima cha bo secondary school kwasia Dubai ni sika se na oje 40 million 50 million kwasia ka se hu se secondary bi won chimi kwasia ka se ntimi sande se secondary bi enturu wa kwasia wo ti Dubai je 40 million ti yai what to do about UK? Ya name me obi oti UK. Ya name me obi oti America because it's about time. It's about time. When you are time rich there, you go there. And somebody obi crack America or blessing me. Obi to Germany. David you know blessing me. David you brenti was Akufo-Addo na ye. Kwasia. Me bese me bo bia din. Wo kwasia panyin wo brenti wo si Akufo-Addo na ye. Akufo-Addo ye dey ye. Kwasia ko Dubai no. Abambe na bia adwuma ma obi. Abambe na bia adwuma ma obi o Dubai. Abambe na bia company ama citizen. Dan turu wa chimi e be ka kire wo. Chele na masoma no na meba. Ene masoma no wo maame kwasia ba won chimi antufu se kwasia. Wo tu kwa no bo bre ye na be bia adwuma. Kokuma la ka mo ka kire ma mutie. Adwempa ne ka kire wo tie. Kwasia. Ja wa nya chimi na on. Me be se me bo obi adi o video. Bet chele wa maame bonko fodi. Se wa nya chimi no a. Na wa nya chimi na Ghana phone class for o se me class ni. Me class ni am tu kwa me fa ka ma me glass nko on. E po se me twa glass nko a. Me ka chi obi se that way yes in 1902. Yes in now 1905. Ya kon way 1960. Kwasia me ka kire Ghana for se Akufo-Addo about 2016. Eni e be ya kwan e wa America. Enti Akufo-Addo ye Ghana kwan. Mumu wana akotwa abatu page. Akufo-Addo ye policies. Abana pandemic yaban wo se ye bibi mumu wana kofa betum page emu asefo kwasia wuni ne wo sete Ghana no busane se abrabo be no wo kwasia wuni jantira ene ode wo enti wo se wanhwaw wuni de jantira mini me ashawo ba because me se wanhwa me wanwale me mame ye kai mame asema yan feri o tie tabato ni me mame mini ya nwale ni ya wo mi o enti mabrabo me bon me smart chere so don't go there say what chimi na uni o maame akobo ashawa wo na sa wo o maame amobra wo se amobra no akodu o de say Dubai na wo bo abrabo na onwere ese wo fi ohiem edu bobo bra aba ese despot aba ese Kingapon aba ese Akufo-Addo aba ese Baomia aba ese John Dramani mama and say odi ewuo boy bambo ni boy o ma ese wo no now to Dubai, now say, oh, they're the king of universe. That Akufo-Addo crying the king of universe. Because also the king of universe. Because I can buy now a shank crack to the wabroche. As I see, as I talk, I'm all papa them. On to me, my the king of universe. Because I only can yesterday. What the Dubai? I did the Ghana for Sika. And the Akotoka, my here now, what the Ghana when I had in the Totono. Because Samako, while I'm obeying me, because I'm coming one. What Jimmy? We are Jimmy for. I